Omu district ya Rukiga gabagari amashemerwa kandi abahagizi ba President Museveni yababugana chai cyarwa mucucu abebembezi bamusima bwabinje byabakorire ebirimo kushomesa ba Rukiga okuhinga ebitoke emondi omwani hamwe nebindi ebirabo video byahika wa muzeyi wetu president bamwereze stamp hapo bibiri kugira ngo kumaranywa kombe mwebare abantu barusika mwamuhereza n'ingabo n'icumu Owabiro Prime Minister wa Uganda Dr. Hakana Rugunda nawe yabari amukorogu kandi yashaba ba Rukiga okagera President Museveni ari kugira ngo murembegwe nubwo gonka abana barupfa bari bato gucendira nshonga bw'encyurukigo muhendo gw'abantu gweyongire ninyenda kwebaza President again aboka programs ze ezalesire echo kureberaho aha byamagara atumire life expectancy y'abanya-Uganda yayeyongera tukakwata government abanya-Uganda life expectancy eri emyaka 83 ahunda gambira life expectancy y'abantu ba Uganda n'emyaka 68 ekine cyo kuterera omungaro ekino kitundu kitambula bulungi mu byobulimi era kakatugasemu okulima omwani n'ebintu ebirala ebitujja kutusobozesa okubanga bituleetera entaasa y'abantu okuba nti egenda waggulu waki waliwo obuntu obutuyayetanga kukola naye ate tusuubira mu myaka 5 eno gavumenti yesobola yeka okuba nti ebitutuusaako Anita Annette Among or speaker wa parliament yashaba abantu okagera bakwasire bendera za NRM okugira ngo kibe kirungi barukora hamwe kandi bakwatanisa and up to now we have NRM ikirungi ayiguru twaba twineho emanzi ya NRM kandi na asama hekagajicire kaligaga NRM and this campaign is going to be managed by you kandi cyo ndimwe murakikore. The campaign is going to be managed by you. We shall come back and ask you what percentage have you got. Kandi kubirawe nibisha kutubuza tukatayo percentage ni kushwaki omubututerire. I want to request our members who stood for primaries, even if you lost, campaign for President Museveni. Aza nimwe ababira bararwanira bendera karabe kabanagira nyabara mwezirike turondere President Museveni. Because it's the only hope we have in this country. And the people of Western Uganda want to thank you so much for bringing a visionary leader to this country. Soka kusoma mzee wa ayagala chi. Mzee aine chintu kyagamba kenda kuze. Kwenkumizinga ebyefuna ebyeggwanga. Ate fa abantu fenyine. Fwe tulina okwenkumizinga ki ndatulira. Bwe tubeera ku nevali ya disone ey'obutale oba ayonikowa. Nga tumulina wano, tumulina etororo, tumulina everywhere. Namwe kumwa kubahabura aba flag bearers ngukumira zo mu parliament eki mugurusi yaba natushaba muhurira kubagambira abo kuba njya murarebere abasirikare baitu natwe bashyira mu majwi y'ibinyatsi abasirikare baitu abwiki abo cy'abasirikare batakedi maga ngo abo ko tubene amajwi ga gorofu aboka nibamanya embera yensi yabo tubakwenda kutatsenyi nabo Uganda kutatsenyi nyoko mpebyo kuriya wotabimpeni kutamunugo umuntu gambera nyoko President Museveni yajumira abantu bakigezi abarukora mu madini okuyaho yabashabo kwatansa okufa ntunguka ari kugira ngo waza kureba boro no babakufa byedini n'enganda kongati Uganda eno usinge abo NRM umurimo gwe yakozere kandi ne umuntu mugihagira icya kabiri
umuganda wa kabiri n'entunguka kuno ya Kabare mukamutene amashanyarazi agajinja amashanyarazi gakabanu gakoma kasese enare mu bwije Kabare twatwine kadamu kake nibaketa amaziba hati amashanyarazi twaganyurra garaga kasese gaza Bushenyi gaza Rukungiri gaza Ntungamo gaza Kabare gaza Kisoro gahika kunuya Rwamucucu n'ahandi hona yabashaba ngo naba bari kuronda bebembezi bafe munonga abantu abari kubayamba atukweremba no kurya kakurya no rya mporongo takahezaho ukurya mporongo takahezaho kumanya abagana bahita ngo no kekereza okekereza muri cyo tumanya kekereza ko nk'abantu mu kutohereza tubakumanya ibyishaka nibakwata bingi kwata kiriya emishara nimujuka abashomesa babere bedimire ibiribwire tukongera abashomesa ba science umushara abo kuba ntibetenga munonga ezinguto amashanyarazi agriculture mu kugamba abo bona ba science tubetenga munonga hati kandi bagenda nibaza Rwanda nibaza gukora handi abo ko nibatwara sente tujya tukononda ngwihanga rutunguke banza baba science ako tubetenga hati tutwine sente zo kushoshora abashomesa bonaje atugire sita Museveni yashaba abanyakabaro ko sitaka ryabo okutama amakorero kandi yabashaba kureka kucanyagura amataka gabo abo kubitaka turyo kutura mu cyonko yihiro kwiyamwentasya nabajyanto mugando wa kabiri n'entunguka nabagambire nguto amezi n'ibindi kandi ntakarira ntunguka yenda kwibaza bari kiga okugaruraho ikifunjo cyanyu mwebare munonga ikifunjo cyanyu ukurwa muhanga kwikana kijaho mwebare kukigaruraho ati naza kuboreka umugashuguri mu kishara ninza kutandika project y'amani akishareki akifunjeki Presidenti yajangwa abantu bingi babemba mushabongo abaheste biti yabajangwa chikuru no kutunga entasiyo makagabo bakarwanisa obworo kandi yabashaba no kuri senkora yafo ekamodo izo baryanyencha kare President Museveni aja kushera Karurum district ya Kanungu hamwe na Rukungiri ndi Anita Tukunda na Nelson Ahimbisibwe.